Hello! For today's video na ko isulti ninyo kay katong pagka-receive na ko nga muuli silang piling, happy kayo ko. Gisugat na mo sila sa airport, murag dili ko katuo nga naa na gyud sila. O diba? Kay dagko na ang mga anak ni Piling, ang ako sad anak dagko na sad unya. Nag-wish mi ni Piling nga magkasinabot ang among mga anak. Kana bang magka-close sila. Sus happy kaayo unya nangaon mi. O unya basta ang among mga anak murag dili pa sila mag-hi, hello ana, nakasabot ra sad ko sa ilang gibati nya. Kami ni Piling syempre way kahumanan ang pagkatawa si Mama Liling. Sus grabe, thank you kaayo Piling kay nadayon jud ang inyong bakasyon diri sa Philippines. Unya happy kayo si Mama Liling. Unya happy sad kay ko syempre ug akong mga anak hinaut unta nga kanang next na sa ninyo nga visit tagantag maayong lawas. Basta si Lord lang jud ang bahala sa tanan, pero ato iyampo nga okay ang tanan. So happy kaayo kanang experience gani nga kanang pila sila ka days diri unya paminaw nimo murag dali lang kaayo, murag kilat tungod kay nalingaw ka, na-enjoy ka. Pag uli na mo sa bantayan, grabe kayo amo experience. Pero naalay mga ko ano nga wala na jud si Tata Nonoy. Pero bisan pa man wala si Tata Nonoy, happy kayo mi o kay baw mi nga happy sad si Tata Nonoy nga nakita niya ang iyang mga apo nga ni visit sa iyaha nga ni ari jud nya ni adto gyud sa iyaha. So mao to guys, grabe jud kayo. Nya dili ilalim ang na-experience nila ni Piling oy pagpadung diri, pero saludo kay ko sa ilaha kay nakaya gyud nila bisan sa kalisod. Sure ko lisod jud kaayo kay first time nga dagko na sila no nga naibot nga ni ari diri sa Philippines. Pagabot na mo sa bantayan, murag 2 nights man mi didto na tulog. Paminaw na ko dali ra kay sa nga tanan, paspas ra kay sa nga tanan. Unya kung wala jud to nagdali-dali katong adlaw nga nanaka og lubi, nagsungkit og mangga, nakita ninyo sa ako ang video no. Kung wala na ing ato di jud mi kakaon. Kay mura mag-unsa naman oy, paspas man kaayo ang time niya pagkahuman na mo kaon og mangga lubi. Nangaon na sad mi og manok. Best experience kayo to namo. Unya pagka next day Sunday na ni simba na mi pagkahuman niadto na sad mi og beach o dali ra kayo no nya di jud kuanan mapalit or maunsa na diha ang experience ang ka-enjoy sa amo ang pagkuyog. Lahi ra jud kayo basta family focus sila ni Piling sa family. Pasensya na mo mga kaparintihan kung wala mo na visit kay tungod paspas ra kaayo ang time. Plus pa jud nga ang mga anak ni Piling nag-adjust nang kuan ang mga tiyan wa nalain mga ingana ba unya. Basta mo na nga adjust jud kaayo sila. Wala na nakahuna-huna nga mo visit didto mo visit diri, basta kay ang amo lang jud na adto si Tata Nonoy. Mo nang ingana kung makakita ka ani nga video, pasensya kay dili jud sayon ang kana ganing magkuyog og anak unya tanan gi adjust ang weather, ang food ingana ba tanan adjust jud sila. So sensitive kayo ang mga bata. Mao to, family na lang, kami na lang tanan ang nagkuyog-kuyog, wala na jud nakaadto og bisag asa. So mao to, the best experience sinaut unta nga masunda na sad maabot gyapon ang time nga magtapok-tapok ta kanang walay kabutangan sa kahappy. Hatagan ta sa Ginoo og taas nga kinabuhi ug mayong lawas. Unya magkita na sad ta balik. O diba, sinang Bandin. Mao na ang message ng Bandin. Salamat kaayo sa inyong pag-visit gyud bisan sa kalisod, giporso jud ninyo ang pag-ari sa Philippines. Kung magkuyog mi aning Piling di jud wa joy kahumanan ang pagsigig katawa. Ang amo ang baba dili mahunong og buhakhak. So sang among mata lagi magluha-luha na lang. Unya kay usahay ang among makit-an niya katawanan sa Mama Liling mong gud usahay kay naman say katawanan. Naman say katawanan gud mao na nga dali ra sad kay ko
kami nga makakita og katawanan unya ra bagyo dugaya ra bagyo mahuman og katawa mamuha na lang gud among mata si katawa ni Piling unya si Mamaliling in taon kay kami ra man tulo magkuyog-kuyog sad nya si Jang Kuy busy kay sa iyahang trabaho naka-absent siya katong didto sa Bantayan nya kuyog-kuyog diri wala na. Mas Mamaliling taon musabay na lang sa among katawa sa among kakalog ni Piling. Man Joy, laing makita kayo say si Mamaliling man dugay kayo mulakaw nga na ba hinhin kayo nya ambot lang nga nung kadali ra sad kay namo makakita og katawanan ni Piling nya magkasinabot ra ba mi. Makarelate jud si Gabina ani ba kay kung kami tulo si Gabina si Piling ug ako magkuyog siya man sa damong makatawanan unya dapat ikaw musabay na lang kamo katawa na lang ka di na lang kamo pikon. Basta makatawa ko na ganing karon nga nung nagsiko katawa kay namo ko nahinomduman gud katawanan na sad ganabang ambot lang uy ngano na uy nga magkasinabot man mi nya basta mura baga nga mo ang hunahuna magkatakdo di pa ko mo istorya siya nagkatawa na niya pareha di ay mi gikatawan oh di ba ingana mi ingana mo na guys salamat sa inyong pagtanaw ani nga video nya hangtod sunod na sad nga video ni Nang Banding. Salamat kay inyo sa pagtanaw niya. Please subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Thank you sa pagtanaw. Until next. Bye-bye.